ne mpanimfo eka ho ye tena ase chema wontumi ka ho na opanyina asenso magya MPP Matilda na ma mijaye na papa mu ne ehia na mumma ye sika esa ko mo nwene ho adwembone adwuma paso na wa akatua papa ya brefi so obi wa na oda 4 days mi magya me ma ho na me nam nwura mu a ne ya me sika se mfanya adwuma ya ba ho ntu obi a ebi ba obi a Matilda Asare my sika no 3.1 billion no oyi 100 million no ubi every pound 5 million shem 10 million shem highest 20 million who ankasa wonya say Ebusia, after 2024 general elections, the expose upon expose. Sesia the actress anidin ede Mama Kali ana aba ne nsema wo kanyina ne sem. Eye Dr. Bawumia abatwo no obreye because of Matilda Asare. Nanenam. Udi sikaja obi a. Ni bubefu. Enipa bebreye ma musika na ba akofo fa. O so ma nua bi. Ebede na nipa na to aba ama Dr. Bawumia. Matilda ntime because me nto aba bi ma MPP. Se maame panimu te se me. Anya me na me Matilda maame. Oye panyini ana me di ni so. Na no kwasam se president se yenkoye campaign u Matilda u na afre me ana say agenda 57. Yani eja ko mu nyina yekoye campaign. Samre kwa meka no kura ebi kwa na president ni nua ba kura wada obu okwa na ne bakwa abrochire yen ye de yen kwa to ho 4 days meko aja ko si 4 days ni a fire agents ni a fire fort ni de agu bag mu ye duru ha ni ye campaign wi ani awro ya tare wo Matilda Asare wa ma papa ya wi papa wo Matilda Asare ma me panimu te se me me di wo ma me achi panimu ba ko ama ye 3.1 billion Odi share ho ansem me ka ho Matilda ka ho why no di share nsem Let's talk ghtrends and any first time uploading to my video make sure to subscribe and me no click notification bell said be any latest update we about happy to me aka na share ama for frab share. Don't forget say we share na wa like so any comment bi a won obeja comment section where your Facebook as Let's Talk ghtrends and your TikTok as Let's Talk ghtrends also be follow these pages ebusa ye nyina ye nim say 2024 general election and then the be elections be a course bia eye actresses ne actors e wo Ghana ye hu say ebi mu obia ne party a obi belong to na this year ye hu say na ebi mu wo NDC echi ana ebi mu so bo NPP echi dom ena no pa we de Mama Kali waba ebufuo pa na maami de kasa ne nsem a wo ka nyina ne tintin ene ne tetie nyina ne sem Dr. Bawumia we because Matilda Asare etna sika 3.1 billion so don't fina mem o say ye wura mia gugu a odi ye nyina no wo de firi ama me kwasa me nkasa kasa na masama mu nyina afinsi apa MPP fu NDC fu abrochire fu me do mo so de me ena me no kura kenti o ka no kura na ohun kura ye obi ehin mo no se papa Bawumia me pena se me president for no me pe o masem because o mu hia wa o mbe ye good me nwino obi anwa obi aye good da se ne o mu ye me good kura obi won chen obi ye me good the entire ma obi aye good da ebi no aye me good da the entire ma president some can say Dr. Bawumia on your president doctor first no advice so a doctor chief friend Dr. Bawumia the man na hwe form a wan sorry a wawe no eye Matilda Asare Matilda Asare no no ye ne dey wan tutuo wan fa jan na emom me ka asem bi afato am so onko di a fato am so me no na ye adwuma unya ho di a say onko di a onko ne onko di a onko ne ho nse so bi be ka se mi krasi ni oh there be say ne ebe no sa na ebe no ebu no na edidija eni muna ne nam udi sikaja obi a ni bubefu enipa bebreye ma musika na ba akofo fa o so ma nua bi ebede na nipa na to aba ama Dr. Bawumia Matilda ntime because me nto aba bi ma MPP se maame panimu te se me anya me na me Matilda maame oye panyini ana me di ni so na no kwasam se
president say yenkoye campaign wo Matilda wo na afre me and I say agenda 57 ye ni eja ko mu nyina ye koye campaign samre kwa meka no kora ebi kwa na president ni nua ba kora wada obu kwa na ne ba kwa abrochire ye de yenkwa to ho 4 days meko eja ko si 4 days ni afire agents ni afire fort ni de agu bag mu ye duru ha ni ye campaign wi ani awro ya tare wo Matilda Asare wa ma papa ya we papa wo Matilda Asare ma me panimo te se me di wo ma me achi panimo ba ko ama ye 3.1 billion odi share ho ansem me ka ho Matilda ka ho why no odi share nsem se sika ni nipa bebre ntime nye sika no mo hye no rubber me nu sei Matilda kutabi ba go be me ne nkasa onso ka onso kutabi ko be jampa yen wale abre wansuo ne se ko be jampa na ba afo ka ho ba afo DOP sa me no anya accident ama ne nan we su crutches ye ko ji sika na rama de sika ho de mira fini pani bi ene ye ko o fra me se kali na chese ye ho kire yen enti ye konkran ene eni mpanimfo do kakasa ese ye ho kire yen ye ne ma ye basa enti omomo ye mama eska ni emfanye ya adwuma omo si yo ye kwani aba Matilda Debi ni baba akofo ama papa yawe Debi asam na woka asam ni tie sifo tie ni na sifom na ne be sifom me kamba enti ye kwaye campaign ni wie ye no ni ye ho kire ye ni ye ho kire ye ye konkran ni Matilda no ani pani bi ye konkran kobo mpanimfo ama ne se ye ho kire ye nti oso mo boa no mo so omate ye koisa ana payin ba akofra ye na mo na Matilda afem se kali ka ho ni hia me golden tirop na mpanimfo ni so mo ni ye hia no mama yiska ye nkoma ye ni wo mo di ye no ye do golden tirop on ye si da bo mu ni ho omo the ark hotel na ewo askoha no ene ne ye ko ekoduru ye na mpanimfo ka ho ye tena ase chama wontumi ka ho ena opanyin asenso boachi ono de oya ade meja MPP Matilda na ma meja ye ono de oya ade ena papa mo ne ehia no mo ma ye sika esa ko mo nwene ho adwembone adwuma paso na wa akatua papa ya brefi so obi anu ada 4 days mi meja me ma ho na me nam nwura mu a ni ya me sika se mfanye adwuma ya ba ho ntu obi ebi ba obi a Matilda Asare my sika no 3.1 billion no oyi 100 million no ubi every pound 5 million shem 10 million shem highest 20 million it who ankasa wonya say ama me 20 million na ewiase inye nipa nyina na ebu ye kwase eye Matilda ne di animu ekopesa akonya ne bae akonya ne nyina na ekonkran adwuma na ye no emu a wo kire ne ekonkran ekoka kire mpanimfo it eye den eskan be si Matilda so sika ye nyina na ekọ onye nyina na ekọ dem okoje ye tio enkomo na ye kodi kire wo mo makwadi nkomo na wiu ene ye di sika amamu it eye den na moda ne sika na Matilda yo anadwo no ye ntimi nye bibia wo mpanimfo na nim na ne enim sa adwenbone bebe kire nti na wo so odi sika no kọ etimu amukọ dade na mo yese me Matilda kobijampa baafo na baafo kobijampa so no sukuta sika ne bi ai ena baafo no so emso ne ne bra bi ne ba ya se bi sa na ewra majasi ena karo na enipa ne kakraka ho ene ye call dem nti ye wi edi sika ma se ntimi fa sika no enyira nka obi afie ni enim se sika no kodi ho a ye bepe da bi ni enyina ya den ya tenase eda no so ya ebe che sika no Matilda ma obi frɛ me sɛ on kan kyerɛ me sɛ ɔsrɛ me bra ne frɛ me ɔsɛ mama mesrɛ wo mama Matilda mfa 1 billion na me sɛ papa ye campaign no ɔsɛ ne tumpo tutu no wanyam ne to ha tutu no wanya campaign na wie no ɔkɔtena America ɛna ye campaign ne to aso sika ba ɔno nko amfa 1 billion ɛna afɛ die ɔno nko ɔkɔtena ase ɛne ne nkurɔfo ɔno bɛyɛ yin no ɔno nko afa 3 billion na me sɛ wo nko di a wonko ne there be tobo enwane enya no nko di a sika no ko ye se me kan 3.1 billion ena o ma amomo 1
Oyi show bi say oba na envelope no envelope na obebie mu no na 5 million. Obebie mu na 10 million, me nya 20 million. Timi question no. Aye ntokwa kora. Mu bisa na o se den. O de wan kawe. Aye ntokwa ho. Echire na ma ye wo set so na wo ya aba ho. Ni wo ya wo set ni so waka jam zakari. Matilda say sika no, wo de ne ha na wo de kwaje ye na ya ase. Ana so wo de na ya ase da kwaje ye de a. Na nka ne anya me ana obefre me. Ane nka na ne maame wo ho. Sa wo me ba ne na wo de wa ya ase akoji sika, wo ba akofra maame foforo. Anya me na obefre me. Na nya na era me ka je senya na ya ase do de kwaje ye. Adwuma ye koye ye campaign koye no. Na o kana ya ase na se me mete na se a. Na so so o kire se no oni ebi mu panyin ni bi twempa. Say na o kire se obeso o kire se ye di no se sa na o kai. O maame. Abiabo. Ndidi ai. Awo ya na ebe kan na msa me bukura fo na msa wo maame me fra hwe ntoma o fra ntoma no first kan okay wo bati du kura kire wo me fa kire me ho ba bia serious ayi na me ka kire wo yakoye campaign enyo no maame na kwa wo maame sa wo maame wa dwonku sei ontimi kwa na nti yen ye ka ho ame panyin eja ye matu ayi edem ne nananom ne ye campaign agenda 30 agenda 57 no one say that so what say that mo share videos no suntu woni edu ba bi na obi afre na ka chem say Matilda mpanifo bi say maame ye pese ye frɛ no ne ne kasa Matilda ka kire wo mo say mo mfrɛ me na ma ye campaign ni bi enipa bi firi ho no frɛ me na me so won ka nya say me da na se enti adana mo kwaji scan nipa se na muhia media menti ase ene se wodna ase na me se chama wontumi ho asenso ho na obi omo ka so minim omo di se wodna ase na kwaje ya edi enti ne ye fere mu nyina na mkohia ya edi se ne bia ne yehia ya ase adwuma wo bi mo so mo nka no kuro wo bi ase mo hunu sika na mo ye niema mo hunu sika na na sa mo so mo ya campaign no anyim say no nyinsa na shase enti wo say wo ya eni o so obusa ase mo den obi a wanyem no otimi di na ya ase akwaje na hu se wo boa yenya dwuma na ekoye eni se ne ke se nipa mienu na fa no ana nipa sai wo so no kunu nyem sa me na wonyem peace and love no wonyem eti ye ko campaign no se kali ni tumpo tutumi enu na ade kwa abrochire enti campaign ni di ye gina mu ye eba na se sikari yakwaje ya woka che obi se wodi wa ya ase na adeje ye na aso ko obi se na sane na wonyem na ne hwan atoki wono ala enti sikari mu jama me ka na sikari bi no dia akoto asase a wotwa ni sini ni wo ho no na nyame wontu ye nipa ka na nya Matilda ya Asare be pesa me ka che se nyame be tua ne ka atua ne ka obetua ne ka won to aso nyina because ne maame anye campaign ni bi ana ne nua ga na adwo ano so anye campaign ni bi na tio diamenti asese no e ba ne ebram 2000 no wotimi frɛ no kan bibi kire so dan bi mele ka sa na aye ntokwa kora se Matilda ntizika bebrebe we 20 million we ana wo yiye eno asese so afesika no enu nti na asaw so nkasa no hoda na me kasa no wagi ni anasese ana ma gi asori da anase nkramofo asori dan me Matilda me de ne ya dai me ka asem kura nti a me cheche no mabo ni din me fa ne nya kui kura wona na Bawumia awie Bawumia nti mimi me so mame Matilda na ama wawie mame tubo mimi pese me bisa wo se o se Bawumia awie ye di eni se sika na oje ye ndi se eni edidija no say ye num ne wa ha na ye gi sika na wonko anfa ye no a ka wasa bra wenya bi menya bi no ye beto ba ma wa ba anim ho na mbi kan say edidija no wonim se na me ka bibi se sinitwa no mo no do mo na nsem wo na ba dia ba da dia ho me ka wo na nanan wo na nanan say ye ntimi no ye ho da me kura jonglaze nti ka wo ma no wa jonglaze de na Matilda ma me aye o de ko wuo obi abewu na kwan a wo ba be fa so oba ye ne ma no maame enye ni pa nyina ne di o me bi de mi ni hwe but I have Jesus me ni bibia me wo nyame Jesus ampa but me de ne say what is an say ka chiche bi acha kakra
eno kwa minim aban bi ade bai e ma nkrofo kakra kra nya bi aban small cars bi abodine wo ba kai sa asem me kai eno abrantie bi anu no obi nam omu ti sei Kasa. wanu obi nam oje ka ni bi a wa mo di oni ni nam omo na mane omo na mane senti na afi odon timi mesi ni mu da gidi obaye papa ti se Vivian J die ye be to na kosi awieye anu onya bi o ma obi o maame mi ni NDC man to aba ma NDC ento so onya sika o ma me bidi okuta agene papa so no kwa ne kwa ya campaign anke ya mere o Abradie share Vivian J wate eni nipa o ma koma te so no Matilda de we ye dam shit pra na so ya kwa kasa o ya amroba Matilda was awesome bere na wonim eya o sa wo da ka akasiem kasi ade me ma nipa benya bi nyina wo fa ni nyina obeton bi edi na o da bi mu na o twempena akase na me ba cho ne mpena twe de se ne enum no yo enko me no fo so me enko mo bi anko ye me wi okay ye enti what asesa odo ne de eni mu never na and adent na send this for sinifo tu o mani se ndisi so se o mo ye campaign na ma no wo ye bi dabi na wa MPP bedire wa MPP no mu ja ko ye no na ye ma esika na ye ba mu nyina mu ba mu kakra o colleague mu ba mu chinchenchen mu ba mu na ye do so na wo mu wura mu na na se wo mu ani swade hu di ka ba se ya nkwa anwro be se wade yi mu ana wo twe wo de me ni swade hu na mantem me ne ya sika bi ye ni swade afre ne ni swade hu na ka saru tin shadanye o ade asa o te kem so niema se di enti because what the just a campaign bia baby onya kapre na me say campaign ba ko pe na me ya menye sika na me say me nye bibio we nye bibio me nye bibio oh okay afa de me yama John Mahama yes I na efe no me yama no baby o bia pa won tie me Matilda nti me say me ja MPP man to aba me to ma John Mahama enti na me de ne so sese no tama Ebusia na chese de ekọ no mi de mi ni bo se menka se no crow se nya no crow eja omo maka no because obubo nkofo di nti ye hwe so omo maka ni bi enso beba be ka afoaso ana so beba be stamp se eye no cre se Matilda tena ase edi se skana na se eye nkeka bi keke ase abatwe yi from the beginning to the end and some koso bapa so ye beda sorry bia no na asem foforo eninam from mem na chese boy who say fa medi edi ensem nechi any update we be flow abia me de be bro me ka say Facebook as Let's Talk GH Rumors and your TikTok as Let's Talk GH me so say be follow these pages e de amame me din e de na make asanso a makram